Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye guhera mu karere ka Muhanga. Inkuru ifite umutwe ugira uti umugabo akurikiranyweho kwica umugore babanaga kubera ifuhe. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bukurikiranye umugabo w'imyaka 25 ushinjwa kwica umugore babanaga w'imyaka 31 akoresheje icyuma. Icyaha cy'ubwicanyi akurikiranyweho bivuga ko cyakozwe ku itariki ya 24 Ugushyingo 2024 umudugudu wa Rukaragata mu kagari ka Gihara ni mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi aho mu ntara y'Amajyepfo. Kuri uwo munsi nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga, bivugwa ko ubwo bari bari mu rugo ahagana mu masaa 8:30 z'amanywa, uyu mugabo yafashe icyuma gitera umugore babanaga batarasezeranye aramwica. Uregwa yemeye icyaha asobanura ko icyamuteye kwica umugore babanaga hari uko yumvise amajwi uwo mugore yafashe na telefone avugana n'umugabo babanaga mbere. Icyaha cy'ubwicanyi akurikiranyweho giteganywa akandi kiganishwa igihano cy'igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu ngubu. Reka tuve kuri iyo nkuru mu by'ukuri twerekeze mu mahanga aho tugiye gukomeza kuri no nkuru igira iti ni mu gihugu cya Mozambique aho Mandarane watsinzwe amatora yatangaje ko azirahiza nka perezida. Umunyapolitiki Venancio Mandarane nyuma yo gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu muri Mozambique yatangaje ko kuri uyu wa 15 Mutarama 2025 azirahiza nka perezida mushya w'iki gihugu. Uyu mugabo yabitangaje abinyujije ku rubuga rwa Facebook. Mandarane utavuga rumwe n'ubutegetsi yabaye uwa kabiri mu matora yabaye mu kwakira uyu mwaka, gusa yanga kwemera ibyavuye mu matora kuko yemeza ko ari wabaye perezida watowe n'abaturage. Ni mu gihe imibare y'ibyavuye mu matora yerekana ko umunyapolitiki Daniel Chapo wo mu ishyaka Frelimo riri ku butegetsi ari we watsinze amatora ku majwi ari hejuru ya 70%. Amatora yo muri Mozambique yakurikiwe n'imyigaragambyo ndetse n'imvururu kuri ubu zimaze kugwamo abarenga 100 biganjemo abarashwe n'inzego z'umutekano, mu gihe abarenga 3,000 bamaze gutabwa muri yombi. Ku ya 15 Mutarama nibwo Daniel Chapo azarahirira kuba perezida wa Mozambique nk'umusimbura wa Filipe Nyusi ucyuye igihe. Mandarane abinyujije kuri Facebook yatangaje ko kuri uwo munsi wazarahira asaba abanyamozambique gutangira kwitegura umuhango w'irahira rye. Uyu mugabo kandi yateguje icyiciro gishya cy'imyigaragambyo ikaze yise Turbo 8 iteganyijwe hagati y'itariki ya 12 n'iya 16 Ukuboza. Ingahe nk'uko rero tuve kuri iyo nkuru dukomeza twihuta cyane n'amakuru agezweho. Tujye kuri no nkuru igira iti Korea y'Epfo. Muri Korea y'Epfo rwose ibiro bya perezida byasatswe, uwari minisitiri w'ingabo agerageza kwiyahura. Kuri uyu wa gatatu abapolisi ba Korea y'Epfo basatse ku biro bya perezida Yoon Suk Yeol wo ku rwego rwo gukora iperereza ryagutse mu kugerageza gushyiraho amategeko ya gisirikare mu cyumweru gishize. Ni mu gihe minisitiri w'ingabo bafatanyije gushyira aya mategeko yagerageje kwiyahurira muri kasho. Ibiro ntaramakuru Yonhap byatangaje ko bashinzwe iperereza rya polisi batanze icyemezo cyo kumusaka cyerekana ko iperereza ari we ukekwaho icyaha. Iri shami mu butumwa AFP yabonye ryagize riti itsinda ryihariye rishinzwe iperereza ryagabye igitero ku biro bya perezida, ikigo cya polisi cy'igihugu, ikigo cya polisi ya Seoul ndetse n'urwego rushinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko. Hagati aho Kim Jong-un wahoze ari minisitiri w'ingabo muri Korea y'Epfo bivuga ko yagize uruhare runini mu gushyira amategeko y'intambara. Yamazeho amasaha make yagerageje kwiyahurira aho yari afungiye. Kugeza kwiyahura byarananiranye kandi Kim aracyariho. Ibyo tuzi ku bijyanye no gushaka kwiyahura, uwahoze ari minisitiri w'ingabo yatawe muri yombi ku mugaragaro ashinjwa kugira uruhare mu mirimo ikomeye mu gihe mu gihe cy'imyivumbagatanyo no gukoresha nabi ububasha bwe kugira ngo abangamire ikoreshwa ry'uburenganzira.
komiseri mukuru w'ikigo gishinzwe amagerageza muri koreya Shin Young Han yatangaje ko Kim yagerageje kwiyahura mbere gato ya saa sita z'ijoro. Yagerageje kwiyahura akoresheje umugozi w'imyenda. Nanga dusoreje amakuru twari tubafitiye kano kanya, nizera ko yabanogeye. Mugire byiza cyane, bye bye.